نداء الإسلام. ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palanggungan hakam Islam yang kamukatan hatiranan waktu ini sibuk da long tain kaaunan amunyan simusugpat ha Thunder Bravo damikian daysab in sila yari imalup ka ko waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala iban daysab sim mga sila amoy in timutundan kato taniyo ha Facebook, YouTube, iban si mga kaibanan lang ta kapanyapan supaya sadya sumampay in suara sin Islam pakain-pakain na binaybayan. Salam dua apakatan mga kataw manghuran murah-murahan ha waktu ini makahampit na isab kita niyo sin lutuanan sa rayaw-rayaw amo na in lutuanan di magkabalos marana to sampay palawm sin pakuburan na to labi luba na tuod marana to hialop patuhan na to Rabbul Alamin ha adlaw gana-gana manjari kaya tagnaan na to na in pangadjian na to amoy in pangadjian dahil nga Quran mahamulya ha Surah Nuh amoy in kaya tagnaan na to na waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpatan na to in pangadjian dahil ha ayat hangpo sampai lang ta mabut kita niyo pa ayat kauhaan insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Amuyad lang ta mga palanggungan hakama Islam in amuin pangadyan na to hawaktuin insyaallah kumakita ni urunaon kamumpaatan dahil nga amuin in mga ayat na sabot yadto ini muna lang ta dihilan ta panumtum in kitakatan lang taring ha pangadyan na to limabay supaya sumugpat lang tain amin sumuno awaktuin insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain biyita dun haon sin Allah subhanahu wa ta'ala apamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkis sa kannu alaihi salatu wassalam amunalong tain ini ama si mga kanabihan iban karasulan amin biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang niya bunal tuod dia aknamu innu alayhi salatu wassalam pakauman niya
In maksud doon haon magpaanib kanila ring hakatan, kapiligruhan sa lago-lago adlaw akhirat, amo na insiksa sa sakit-sakit sa bisa-bisa. Doon hayaon tiyawag niya ingkaw man niya, iban biyaitaan lang niya in ya kaum, in ako'y ni diyaak sin Allah subhanahu wa ta'ala magpaanib kaniyo. Sin pagpaanib matarang bunal-bunal karena ininirain kaniya wakundeng kako. Amin subay sadya ka mo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban himinang simpiang daakan niya lumayo deng haliangan niya. Bang niyo mahinang inyad to bistahon kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtag-ipon harap kaniya. Sarta doon hayan ampunon kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pardusahan niyo. Iban dihilan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin waktu doon sampay tumubtob nain nakasulat hakadar niyo bangko no kamo laung tabutasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in nyawalihan niyo iban sin jasad niyo sampay pa amin uno-uno na waktu laung taabutan doon hayan in katubtuban niya. Na manjari damikian beta sin Allah subhanahu wa ta'ala banglaw niya dumatong na in parsukuan sin tiap-tiap manusia at inainggantaan niya wayroon naroonhan makaagpang sa nahadya kita magpaagad sibo dakit di kita mabaya iban si mabaya kita bang pajatuhon na sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato sadya inyan katantan. Damikian biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala roon hayan hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kakahinang sinong alayhi salatu wassalam amin wala siya nagbati laol piya sampay niya in katantan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya doon hayaon sampay biyata doon haon sinong alayhi salatu wassalam patuhan Rabbul Alamin laong niya iya Tuhan ko tiyawag ko ingkaw man ko sibo dadom iban adlaw. Sarta lang niya im mga sila ini. Wayroon dabya mga nanaymai. Bihan simpartawakan ko kanila. Buat malaingkang gamayan in sila nagpakuyan. Doon handi sila mabaya tumayma. Doon hayaon lang niya tiap-tiap tawagon ko sila maon. Hasupaya sila. Makapangayo kay mo kaampunan. Doon hayan gamayan in hinangon nila. Isulog nila, intudlo nila palawon silungag tainga nila supaya sila rin makarungog. Iban doon haon sampay lang niya, doon hayan ini tabunan nila, imbayho nila, sintamungon nila. Hasupaya ko sila rin kakitaan, di kakilahan. Iban hasupaya nila ako rin kakitaan. Intanda sinditod sila mabaya tumayma sin, pardaakan mo ya Allah ya Tuhan ko. Naroon na ini, biyata pa si Nuh alayhi salatu wassalam, patuhan Rabbul Alamin, pag-ubos lang niya, ya Tuhan ko, tiyawag ko sila hakatampalan. Hati niya roon hayaon, hakatampalan, amin sampay biyata si Nuh alayhi salatu wassalam, thumma inni a'lantu lahum wa asartu lahum israra. Sampay lang niya, amin tumaas na yung tingog ko. Pakusukon ko na supaya sila makarungog. Inyaon ha, ini masuok kako iban si malayo. Sampay na hinang ko na lang niya, inamuin hakas-hakasan ko hambuk-hambuok baitaan madtuwiha. Di da sila lang niya tumayma. In lugay sinno alayhi salatu wassalam, biyata sin Quran mahamulya, in pagpasampay niya atawa panawag-tawag niya, paaga masin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kauman niya, miabot siya mga tos tagkaiman katahon, tiyo-tiyo da in kimahagad atawa nanay mai, sin amuin partawakan niya, daak sin Tuhan na to Rabbul Alamin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari lang sin Nuh alayhi salatu wassalam, amun yung pangadyan na to waktu ini bihaon, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Inagi ko kaniya, laong sino alayhi salatu wassalam, inagi ko kanila,
pangayo kamu kaampunan patuhan niyo Rabbul Alamin. In siya nagtatagad kaniyo tumayma sin ini kaampunan din kaniya bang kamu mangayo kaampunan. Amo at timbiyata sinno alayhi salatu wassalam. Bang kamu ampunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hasabab sin nangayo na kamu kaampunan, naroonhan panaukan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat dahil hataas sin langit, iban dahil ha gumi, biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panaukan kamu long niya dahil hataas langit, sin ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag yan undun haon, panao ko nun ulan. Dahil hasabab sin ulan, tumubo na intumbo-tumbuhan ha, ini babaw sin gumi ini, doon hayaon dahil hasabab yan, na dumayaw imparasahan si manusia, kana yaon ning katantan, tumbo-tumbuhan bang siya, mamungan na pakanya, amuyin magsangdanan na manusia sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lang niya doon hayan, sambil mahinang parsababan, in amoy in kaampunan, hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin nangayo sila kaampunan, atau nangayo kamu kaampunan, na ganapan pa in alta niyo, asal yaon halawm sin lima niyo, halawm sin bahay niyo, iwan dihilan pa kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa halga dirihilan, amo na yung mga kaanakan niyo, doon haan sambil, laong sintuhan na to Rabbul Alamin, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di laong tatumubtob doon haming mga kaanakan sadya, dihilan pa kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala halaman, amin halaman kaugan si manusia makakita kaniya, sinyaon na ingkatahan wayron na kulang kabus aturon niya, kahampitan niya ring hanikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikyan iwan na si mga kasapa-sapaan amin malano matabang inumun dunhan at lanaw long sing kita magbibisara na doon hayaon masi di damanay mai in mga sila naroon haon biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring hadila sinno alayhi salatu wassalam hiatod maun kanila ma lakum la tarjuna lillahi waqqara. Nauno na kamulong sinno alayhi salatu wassalam, amuin ya kamu kauman ko, wayron na to udlaw niya, biya mga ini pangannal niyo tumayma, sin amuin piyang daakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ini katantan hikarayaw kaniyo, hikasan ng kaniyo, kana bang niyo tiyay maimpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ini katantan piya kita kaniyo in mga nikmat ini katantan sin iniri niyo kakausan paaw nun simbaran-baran niyo hadya bang bukon deng haamin ini kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala ay kaulong niya wayron na to kabuga-buga niyo patuhan Rabbul Alamin in mapatut dihilan niyo kalagguan in Allah subhanahu wa ta'ala karna siya rin magdirihil sing katantan amin kakunan niyo doon hay ni kahana yaon kaniya in pagsultan yaon kaniya in kawasa doon hayan na sambatan na sin Ibnu Abbas ay ma lakum la tu'azzimuna ma lakum la tu'azzimuna Allah haqqa ta'zimih aw haqqa ta'azamatih laong sin Ibnu Abbas nauno na kamu, di kamu makarihil, kalagguan, panglaggo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin amin kapatut niya subay siya, tukbalan sin, kalagguan, karna sin, banus sin nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin gumi ini, amin wayroon niya piya pagbidda, in mu'min iban kafir, nagsaw katantan doon na sampai kahayup-hayupan, kabinatang-binatangan yari halaw man sing gumi ini tanda sin amin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya di halaw man sing gumi ini sarta doon haon pagpaibog sinno alayhi salatu wassalam kanila sin inyaon katan amoy in kyanan na naman nila kasannangan niyaon
Aun labi ring sinyaon amuin tiya tapok sin Allah subhanahu wa ta'ala hama nga sila nagtuyo, nagbulok binasahimin ang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno lang sintuhan na to Rabbul Alamin doon. Biyayta sinno alayhi salatu wassalam kanila. Wakad khalaqakum atwara. Ay kini kamu misan makapamintang sin pagpapanjari kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin piapanjari kamu inut-inut doon hayan bukon tighan bukon amin ubos imianin Allah subhanahu wa ta'ala kun payakun imianin Allah ta'ala kun magtuy-tuy jumatubihan bang uning kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya makapamintang imano siya sabab muna doon hayan piapanjari imano siya inut-inut muna roon haon amin sumuno pasunoon na isabing sumuno kaniya laong sin magbibisara mutatabi'a amin magsuno-suno biha muna nutpa pag-ubos alaka thumma mudgha amin muna tubig pag-ubos doon ha tubig yaon nakumpol siya nahinang siya dugo kiumpol pag-ubos doon haon nahinang naisab siya unod ubos ding haunod doon amin putosod naisab siya simbukog doon na supaya tumukas na siya, sumandal na siya bihan, sampay roon haon, matibuok na siya, hambok mano siya. Doon haon, hati ni imaanan niya roon hay ni, papamintangan kato, mayta. Aon mano siya, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, tuwig pa siya, sumawil na, di na mahinang, di na way nasuungan niya. Gumawa na hadyaring hapakandangan niya, umanod. Aun doon hayaon lang ta, nahinang na siya unod, pag-ubos yan to napakpak da, yan to na isab gimuwa. Mga yan naman niya angan-angan si mga tao mabaya makabak anak, lando masusa, bang inyaon mahinang dugo. Bang inyaon ini nahinang namadtubihan, ini unod, pag-ubos doon haon damik yan, yan to na isab na pulak, magkasusa. Di pagkapamintang imano siya simbihaning kahalan niya. Amin tibuokon sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang mano siya. Di siya misan makapagsukur patuhan Rabbul Alamin. Habihaning kaalat. Na ini katantan mapatut lagguon in Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kalagguan. Sabab in kita mano siya di kita makakausbag paon sin ini katahan. Para halin og tain kuyag tabang aon naroon haon makabak na kita ipatun halaon simbay ta. Labi-labi na to, kuyag tawang makasambong laong nakatuununing kawayan tebitsara. Ha mga kaanakan sing kita roon na yan. Amin agad di na makawak hinang inaiban sinama maglawan na hadya anak. Ini ni katantan mapatutod subay hitukbal pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy parsukuan niya amin subay siya katukbalan sin pupudjihan harap kaniya. Katukbalan sin pagsukur harap kaniya. Karena mga ini katantan, mahinang siya ibadat patuhan Rabbul Alamin. Amo na mahinang sabab doon haon, timinggil in ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na to, mga sila. Amin di pagkalipasan, waktu tiutunay in uno-uno na katanpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban himahali sin katantan piang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga ini, wayroon ini makapaon kanyawat malaingkan amura amuin man punya ikawasa yaon kanya kawasa isa-isa niyara tunggal wayroon makapaon na mga kataw tayo manghuran haagama Islam subay na to ini panganalon mareyon mga pakaradyaan nyari halawman na to. Ubos lang sintuhan na to Rabbul Alamin. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makapangannal daba kamu, bang kamu makaatod pataas sin langit yaon. Bang biya diin impagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala sin langit, pitong lapis langit piya pagbangkat. Ubos pagbangkat kanya roon hayaon laong ta bukon biya sin biyangkat
magbangkat ka silay mo sin tapak mo yaon wayro misan labayan hangin. Inyaon katantan haot sinamuin pangkat sin langit deng hataas maripababa ini aun doon labayan hangin karna aun naghula haot sin dua pangkat yaon. Inyaon sila yaon piapan jari rasin Allah subhanahu wa ta'ala biya da sing kita yari hapangkatan sin langit dunya iwan sin dunya. Yari kita naghula. Wala piyasagpak sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik in amin langit maripagumi. Bang baha yaon puklason sin Allah subhanahu wa ta'ala in iral. Ang pasimagpakil langit maripagumi ini. Uno baha in jumatukato. Hasabab yan subay hadya kita manglago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay hadya kita mamudji kaniya sarta magsukur kaniya. Sin pakaradyaan yari amuin niya nanam nato in nikmat dahil kaniya katantaan. Nikmat haamin wayroon na pagkaon kasungit na to pasimod na to. Amo adyan pag napas na to ini. Palawang pagwa mapatot na to kita niyo magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita mga katawtay manghuran. Bang ini amoy in hambuok na sadya lang tain napas dihil kato palawm na sadya. Wayron na pakwa, unubahain jumanto kato. At tawa pakwa na sadya, wayron na harap palawm. Bukon ka kita magsasab, halawm simbayta, akon similawak kita bihan, sumukat pa Allah subhanahu wa ta'ala ang manhibalikin napas kato. Hagubos na kita misang makapagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di misang kita makatukbal sing kapatot niya. Amin subay na to siya pudjihon, subay na to siya laggoon, subay na to hitukbal imparsukuan niya, doonhan, hasupaya isab ing kita niyo makadawhat imparsukuan na to adlaw kana. Bihan yan mga katawtay manghuran ha akama Islam. Na ini katantan, subay in katan aturon na to, makakawa kita niyong pamintangan. Bangaon aturon na to deng hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita niyo makawaak pamintangan doon haon sin inyaon katantan pagpalangkasin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo hanganin kita niyo manusia. Damikian beta doon haon sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala al-qamara fihi nanura. Piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala ini bulan sahaya, magdihil sahaya kato. Kagunahanin sahaya simbulan ha mga tao magpapanaw. Sibo daha, ginlupaan, iwan yan, halawm sin inilawng takalaud-lawran yan. Sabab mayta, dahil nga sabab simbulan, gumawa doonhan, kasawahan kita. Kaingatan tain sadlupan iwan subangan. Kaingatan tain uttara iwan satan. Inyan katantan nikmat sa lago-lago di kau malawa hagitungan sin laud. Sabab sin bulan niya on kikita mo. Kita kau yan in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin suway hadya kita magsukur patuhan na to Rabbul Alamin. Habihaning kahalan niya. Na doon hayan lang ta ini mga katawtay manghuran hababaw sin ini gumi ini itukbal na to in kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan, mahinang sabab, makaingat kita niyo mag-itong sin adlawan. Iban sin bulanan, iban sin patahunan. Pilang kasubangan na adlaw yan. Konsum pilang kasubangan na. Bihay ni. Kaingatan mo na in lugay mo, hindi halaw man sing gumini. Manjari inyaon katantan, dayaon dihil kato bukom biya simpon hinno alay salatu wassalam iban sing kauman niya inno alay salatu wassalam nagpasampay sing kasabunnalan pa kauman niya siyam nga katustag kay mantahon hawala pa siya naraak riwayat beta kato tanyo inumul sinno alay salatu wassalam duang katustag kay mantahon na inumul niya hawak to siya diaak mapuas sinamin umbak tau panlaw ta amin iyabutan in sa taas-taas na bud. Halom sing gumi ini, nakaliw pataas. Ubos doon hayaon, amunain,
ini may tayaw nahipo sin tubig sabab laong sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin piyanaog in amoy in tubig dayng hataas sin langit maripagumi ubos piabos tak in tubig dayng hakat agumi hababa sin gumiyon maripa ini gumi dunya sin manusia wapadyan nar alda bihar pia bustak sin Allah subhanahu wa ta'ala in gumi pia wa in tubig dayn doon damik yan inding hatas sin langit pia naog pababa hasababiyad to naglatap in gumi limyo ring ini bud bihar in katahan nalapas amuray na, mga sila bariman nakaakadano alayhi salatu wassalam atasim bahitra iban na sim mga katahan kahayup-hayupan iban kabinatang-binatangan nakaakad doon hayaon naman jari doon haon naubos man nalo mo sim mga kafir katahan wayron na nakapin yaon nagaantong-antong longtain bahitra sinno alayhi salatu wassalam na amunain dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala in gumi iban sin langit hipa ini tun hagumi in amoy in parsukuan niya giwaan sin amuin ini dagat long tareng halawm niya deng hababa niya iban hipahanggot halangit in parsukuan niya gimuwa deng kaniya bihan ya ardu bla'i ma'iki wa ya samai aqli'i wa ghidal ma hiyanggot sin langit in suko niya iwan ini siup-sup sin gumi in parsukuan niya nagbing pabiya sing kain na tagna in parsukuan hadya tubig sarang-sarang di hagumi ini amuna in nakabutang nakabin in parsukuan sin amin yadto ini long tagimua deng ha gumi iwan sing gimua deng atas sin langit nagbing pa biya sing kari asali kapag papanjaring ha panagdaan nito. Naroon na ini biyita kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in damikyan lang niya wa ja'ala syamsa siraja. Biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in sugayan palitaan sing kita may tayo palitaan sa babing palitaan aon paso niya insuga aon paso niya makalus bang muhikad til lima mo papalitaan in suga damikyan bang ka magpatinglad doon ha sugahan bihar labi-labi na to ha mga hula doon ha on lando mapaso na matawd magkamatay manusia kalna sin paso sin ini suga doon hayan mga katawtay manguran ini katantan may ta siya mapaso sabab nikmat inirakula kakunahan sing kita labi-labi na to paso sin sugaha mahinaat yaon dahing hakumuwa siya aman jari umalup kaumaon yaon lang si mga sila ini nakahati sin pangadji nilabihan nakaurol sin usulan niya aon lang niya vitamin dahing hasuka yaon kumusog din pamaranan mo bang kau nagpasuka bang aon mga sakit mo bihan doon hayaon pakpakun niya bihan yan nikmat sa ini sa lago-lago bihan na bang isang maabot na haog tuhan yaon nasubay ko isang tumangkis-tangkis similong kau bihan so may ta nagdara isang doon haon sing kamumulahan impaso yaon nabihan yan nikmat dahil hatuhan na to Rabbul Alamin amin subay no to hadya hitukbal in ini parsukaan sintuhan na to Rabbul Alamin damikyan doon hayan beta sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpatumtum kato tanyo wallahu ambatakum minal ardi nabata in Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpatuwo sintianum niyo dahil di halaw man singgumi misan pa kita in nagtanom simbigi in nagpatubo Allah subhanahu wa ta'ala bukun kita niyo asabab yan di kita makaanggo kato tanyo intimubo yaon piatubo sin Allah ta'ala kaniya yaon
hipapakay hadya kato taniyo, suway hadya kita niyo, mga kataw-tay manguran, tumukbal sim pagsukur harap kaniya. Sarap kaniya yaon bukon kato, in lupa piagtanuman ta kaniya, in bigiliusok tapalawm kaniya ra. Di kita niyo makapahinang bigi mampalam, dahon pa siya, pipapahinang, o si tanong na to. Di na tumubo. Bubuhan na to, inipagbubo, tuwig na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron parsukuan na to ang sulagonono. Asabab yan di kita manjari mag-anggo kato. Ininikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, rihil kato, asupay hadya kita makapagsukur kaniya, mga kataw-tay manguran. Ubos biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ubos lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, inggumiyan tumtuman niyo. Dain doon han kamu piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapan jari manusia, daing harakun bun sin lupa. Iadun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos ang pasyamat to, piyajatuhin ang biya luparagbus manusia. Piyatahay, doon ang pahyuyo pansin, nyawalihan, amunayin na hinang na manusia. Amunayin apo na to Adam. Alayhi salatu wassalam. Na, ini nilang sintuhan na to Rabbul Alamin, ubos na kamu piyapan jari, daing habakun sin gumi, hibalik namo da kamu palam sin lupa yan. Ubos namo kamu, pahiloon palam sin lupa yan, buhiyon namo kamu magbalik, pagwaon daing halawm niya. Amo na in waktu paghisab, haadlaw ka na, mga kataw-tay mangura na ka may Islam. Ubos biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunu ayat, hang po tagsiyam, wallahu ja'ala lakumul arda bisata. In Allah subhanahu wa ta'ala piyapan jari niya in gumi, makutad, hasupaya in kita nyuri kahunitan manaw, amin bang inyaon bukon kutad, aturun kau miya manaw hakatampalan, manjari biya kau matuping ka miya manaw, sabab maglod to karunin sikimo. Ini hambuk kasannangan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bang kau mabaya magtanom sin pamaybay mo, doon hayan marayaw ing kabutang mahantap. Masannang kau kumulang halawm simbay mo, bukon tunggang king, sabab piyahukot pa sin Allah subhanahu wa ta'ala ing gumiini, simpagbutang niya sin kabudburan hinang pangka, hasupaya di maghibal. Unay magsudang kampiyapan jari kato, taniyo biyalikan sintuhan na to Rabbul Alamin, pagpatumtum kato, taniyo, amin lang niya yan, hiklad kaniyo bihan, hasupaya in uno-uno kakunahan niyo ron, mabaya kamo mag ini pakayon niyo, lang tapaghinangan bay, pakayon niyo ron han pagtanuman, maluhay kaniyo himinang bukon kamo, ini tumukad pataas simbod, dito kamo magtanom. Bihan yan, hati niya, yaon doon lang ta, mahayang kamo, in sambil pangannal niyo roon haon. Laung niya, litasluko minha subulan pijaja, hasupaya, ini gumiyan laung ta, ini piyaluag sin Allah subhanahu wa ta'ala, man, jari kamo lang niya lumunsul-lunsul doon, mamanaw-panaw roon, masannang kamo. Uno-uno na yung dahon niya, kamu kahunitan, sa babala kamu nagludtukad. Inyan katantan, hipagsusukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hipagtutukbal na to, sing kapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may ta kita ron han tumutog hapag maksiat panulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mo ining pangasubo. Walima asarro alal isyan. May ta kamu tumutog hapag maksiat. Unuin sabab hangkan magmaksiat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, sinyari niya na diul kato taniw katan taning kasandangan. Mahita kita niyo rin makapagtag-ipon kaniya. Di na to tayo mauning kita niyo ipon niya. Insa kaulaw-laing kita niyo rin tumayma yan, biya kita sin nagtakabur, biya kita sin miyaka, dapikilan iban akal hisaitan. Amin nagtakabur po Allah subhanahu wa ta'ala.
hawak turiyaak siya pasujurun kan Adam alayhi salatu wassalam. Sin sujud panghormat, bukon sujud pag-ibadat. Unoy na kiniya, ana khairum min. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Labi ako marayaw rin kanya, in siya piya panjari mo siya rin ha, lupa, in ako piya panjari mo rin ha kayo. Mahita unoy marayaw, kayo atawa lupa. Di makaatuin kayo halupa. Bihan yan. Na, inyad to alamat sim pagtakabul. Inyan, di kita manjari magtakabul, iban di kita manjari umato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay hadya kita tumayma, unong-uno na, inhirihil kato. Sibu da kabayaan tay bandi, subay na to tay maun, sabab siya in nagbabaya sinyan katantan. Bang kita rihilan yan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magpanglaog. Bang kita rin makatayma, tumtumahi karayaw kay mo, hindi hil kay mo yan. Sulayan kaw sing kamiskin, hikarayaw kato. Sulayan kaw sing pagdaya, tutukasan yan, bang unuin, inihinangun, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyasang dan kaw inyan tutukasan. Ayaw mo tay maapya labi kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasal piyasang dan kaw runat. Sabab inyan katantan manjari sin Allah ta'ala sa rundun kawaon deng halauman mo. Bang di makawa halauman mo, ikaw in kawaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, puklason in manawot mo, deng hajasad mo. Amo yan mga katautay manghuran na agama Islam. Nahasabab yan subay hadya kita magbalik harap kaniya. Yari na kita biuklad sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan halauman sing gumi ini. Sibu dayari hagin lupaan, iban sinyaon halawm sin karakat-dakatan, yaning katan nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, higapag inumakan sin kita niyo katantan, amin subay, hadyay katukbal na to imparsukuan sin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal na to impagsukur kaniya, itukbal na to impanglago kaniya, iban tunggalon na to siya, hakatan pakaradyaan, pag-ibadat harap kaniya, di kita manjadi kumalimbagan duga ingdeng kaniya sabab siya in nagpajatukato, siya in nagdihil singkatan nikmat, amin bal kalaan yari halauman sing gumi ini, mga katautay manghuran na murah-murahan, papagbarakaton kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to ini, amin kalo-kalo raman ando kaylo makapangannal kita niyo marayaw, sinin kita niyo ini katatan mui dapahadarat niya, na insya Allah subhanahu wa ta'ala talusun na to hawak turugaing ingkahinapusan sin ini sura ini insya Allah subhanahu wa ta'ala mahumbay dako kanyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله